Kusile bogogo, kusile bomkhulu, makhosi amakhulu. iNkosazana Yamanzi Zanemvula, uNonhlanhla uMdala ukuzala. Ngitawu yale haha, nangwana hlalele wabatawu. Hey, my birthday, it's almost every day. Again, just before I start, thank you very much again, my children, my spiritual children. Oh, I'm so blessed. I am so blessed. Angikomi, I'm so blessed. Bantwana basekhaya. Yabo abantwana bakho nje mabakhiphe tuning, babuthi. It's very nice. Nayiphe ibouquet. Namba ngithengele. At least angeke ngize sengishonile. Yazi kubuhlungu kanjani uthi ushonile abantu bakufuce ngama-flowers ungaboni. Kodwa lokuphila abantu abakunika ama-flowers. Siyabonga bogogo. Ngithengelwa abantwana bami. Ngithengelwe ingane zami bakithi. Oh, it's so nice. It's so nice. Kumnandi ne? Kumnandi. Umsebenzi omuhle ama-results wabo lawo. Umsebenzi omuhle nokuphilela abantwana. Abantwana bakamoya ayikho lento ukuthi mawumntwana omoya kumele uyohlupheka uyenzwe isigwila nalo muntu okhulisayo aloka reminder kancane ukuthi mina ngiyinkosi yakho noma ngiyinkosazana yakho. No, khona a mentor, it's a mentor. Ayikho into esingayenza abantwana basekhaya. Ugobela uyahlonishwa. Kodwa abantwana mawufuna ukuthi bakuhloniphe, you must earn it. Angisho, you don't demand respect. I-respect uyabapha yona so that they respect you back. Angisho, ubanika uthando number 1, uyaba-respecta number 1. Uyabalapha, uyabafundisa. Angisho? Yes, labantu laba phela they may look young to you ngokuthatha umsebenzi. Kodwa uthola ukuthi labantu abahamba nabo badala kunawe. Yabo into enjalo. So thina le nto siyayikhohlwa ukuthi abantwana bakho bomoya kusasa yibo abavusa wena. Mase kunzima phela manje ngisesomazulu nginamandla ngisho ngizimele. Kodwa after 50 years ngizobe njani? Lesi abantwana bami benzalo sebahambe bonke. Ngisele ngaba abantwana bomoya and manje angikhona ukuba nekuthanda. Who will take care of me? Nayibona lento le ukuthi ingozi kanjani abantwana basekhaya. So abantwana bakamoya, abantwana bedlozi uyabahlonipha. Ukuthi uhlonishwe bogogo, you don't force it. You don't install it by the rules or anything. Kuyazenzakalela, you earn it ukuthi uhlonishwe. You earn a respect. Noma ungaba semsebenzini kuthiwe uyi-GM emsebenzini. If abasebenzi bakho ungabaphathi kahle, ungabafundisi, ungabanikeza ama-tools of trade, ungabaniki anything, ama-resources, how are they gonna perform? And bazokujabulisa kanjani wena? Asikho lapho. Cheers. KwaMaZulu emakhosini. Okay. Abangithengele shem. Angithengele shem. Khali. But asikho lapho. Today ngizofuna ukufundisa ngesiduli. Ukubaluleka kwesiduli. Ukubaluleka kwesiduli bantwana basekhaya. Cheers, ngizoloku ngidla phela. Hawu Nkosi yami. Saba formal yonke indawo. Asicoceni ihambe le ndlela. Ihambe le ndawo. Today ngizoteacha ngokubaluleka kwesiduli. Nokuthi isiduli usicela kanjani? Uya kanjani kuso? Siphi isiduli? Nayibona into enjalo. Okay. Cheers. Thokozani bogogo nabomkhulu. Happy birthday to me. It's my birthday week. I'm expecting ama-gifts iviki lonke. Ngingajabula. Imisebenzi emihle engilandele ngenze mnandi mina. Yazi kumnandi kanjani when you give and receive. Ungaloku give and demand. Abantwana mabazibonela ukuthi lo mama lo or baba lo uyadeserve ukuthola izinto ezinhle zimlandele. Cheers. Iminyaka ikhule yande ngichubeke ngilapha abantwana bakaJehova ezweni. Isiduli uyaya kuso, let's say ufuna ukuyenza insebenzo esidulini.
ngithanda ukuthi uhambe uyos-identifya leso siduli leso, uqala uphahle endlini ukuthi bogogo nabomkhulu sengiyahamba manje ngiyo-identifya isiduli, ngicela ningiphekelezele ukuthi ngisithole. And then uye esidulini esingakasetshenzwa, uzama ukuthola isiduli esingakasetshenzwa, kodwa before usebenzisa leso siduli uthela isinefu phansi. Thokozani bogogo nabomkhulu, uyababingelela bomalume kama nakubobaba bomalume kababa nakubobaba, makube sobahlanganise bonke. Uthela amanzi phansi, uthela isinefu, ubeke nemali, uyasicela. Bogogo nabomkhulu, ngizocela ukukhunga lesiduli lesi. Nginey'nkinga ey'sososo engifisa ukuthi kusasa ningihlangabeze ngithole ukuthi seningimele la esidulini, iy'ngilosi zakho uyazitshela. Bese mawuceda-ke uthela lamanzi phansi, uthela isinefu sakho, uyasicela isiduli ukuthi kusasa bogogo nabomkhulu ngizobuya khona lana, ngicela ukuthi ningihlangabeze ngithole seniphelele la. Uyababiza ngisho wena. Uzusho futhi nokuthi bogogo nabomkhulu, kulo mhlaba esiphila kuwo kunzima ukuthola isiduli esingakasetshenzwa. Lesiduli lesi ngiyasibona ukuthi asikakasetshenzwa ngokwazi kwami, kodwa mina angazi. Ngiyacela-ke bogogo nabomkhulu, if lesiduli lesi sike sasetshenziswa, ngicela ukuthola nina bakazibani bani nabozibani bani nabozibani bani, nina eningembethe. Sasa ngizobuya la ngimthole senihlangene. So wenzela ukuthi ayisho isiduli noma sike sasetshenzwa, masiloku sihluma sikhula, so kuyavaleka futhi sesimila kabusha. Nayibona into enjalo, for in case if khona abantu abasisebenza basigangela benza yonke lento le, makuba kusabonakali sesimilile futhi sabasihle, uyahamba uye ekhaya. And then lelo ranti lakho ubuyela nalo endlini, nesinefu ubuyela nasendlini, namanzi wakho idlazo ubuyela nayo endlini, ubeka la ubakhanyisela ikhandlela emhlophe. Bogogo nabomkhulu, njengoba sengihambile-ke ngayonicela lapha esidulini, ngicela ukuthi ningihlangabeze kusasa ngiyeza, nginomsebenzi usososo or nginesikhalo esisososo okumele ngiyosenza esidulini. Uyabeka lapha emsamo, ukhanyise ikhandlela, it's fine. Kusasa-ke soyahamba uyabuyela kulesa siduli lesi, so uphethe whatever ritual ofuna ukuyenza kuleso siduli leso. So ucala uyababulisa bonke, uyakhanyisa, uyenza yonke into, so uyacala uyasisebenzisa leso siduli. Isiduli uyasicela, awuveli uye kwisiduli uhambe uyosebenza. Uyasicela bese uhamba ubuyele ekhaya, the next day uhambe uyosetshenzwa kuso. Ikakhulu mawulahla bogogo, isiduli oyisebenzisa yisiduli okumele sibe sesigangeni. Ungayi esidulini sasehlane uyolahla khona. Isiduli sasehlane isisiduli sokuqela. Yazi kunesiganga kunehlane, azifani lezi zinto. Isiduli sehlane esokuqela masuyothatha amandla. Yekelani ukumosha iduli ehlane, masiyehlane thina siyela kuyothatha amandla wethu amakhosi. Iduli seyisetshenziwe ehlane. Isiduli sasehlane angeke sikulaphe gogo. Isiduli sasehlane esokuhogela amathonga, ngathini, not ngithi angeke sikulaphe, I think ngibeke kahle. Angeke uyoyenza imikhuba ngesiduli sasehlane, ngoba isiduli sasehlane, uhlane lufana nolwandle. Angeke uyenza imikhuba elwandle ngoba elwandle kunayo yonke imimoya. Ehlane uya nje ngokuyolanda amandla, awenzi imikhuba ehlane. Maniyosebenza igulane niya isiduli sasesigangeni bogogo, nakhona niyaya niyasiphahlela, maniceda the next day niyahamba niyomsebenza umuntu. Noma usufika lapho kuleso siduli uyasiqela ukuthi sesibuyile njengoba beshilo ukuthi siyeza, sizosebenza la. Siyawathanda ama-shortcuts, siyabalaphi bendabuko. If i-patient ifuna insebenzo, iyeza namhlanje iyakuthatha nemoto, niyahamba noya-identify isiduli, niyasiphahlela niyentambama futhi. Niyasiphahlela ngabo 4-5 nibuyele ekhaya. Sasekuseni uyakulanda, niyabuyela kuleso siduli, niyasiqela futhi, nabaphahlela bonke abaphansi ukuthi ngiyathemba ukuthi senifikile. It's either uyoqela okuhle, makuba uyolwa futhi mayosebenza umuntu, then uyasivula, usivule until phansi ey'mpandeni, umuntu angene phakathi bese khani umsebenza ephakathi kwesiduli. Niyezwa bogogo?
umuntu mgeza udiliza obumnyama nezinto ephakathi kwesiduli. But uyasiqela kucala nabanikazi bakho sebefikile, idlozi lakho selifikile khona, because you'll never know ukuthi lesiduli kuke kwasetshenzwa kuso kucala na. Ma ungasiceli isiduli, ungaqeli nabantu abakwembethe ukuthi bahambe bakuhlangabeze esidulini, kuthanda ukuba nenkinga, ngoba uzayosetshenzwa esidulini esike sasetshenzwa senzwa imikhuba bese uhogele zonke lezo zinto lezo. Isiduli uyasicela, uyabacela nalabantu abakuphethe ukuthi ngicela nize lana nisihlambulule lesiduli. Mina mangifika kusasa ngithole ukuthi sokunani kuphela imoya yenu kube yiyona kuphela eqondene nami, ngoba ngizoyenza umsebenzi ososo noma hayi ngizoqela. Nayibona bomkhulu, let's say noma ufuna angangengediphi, noma ngabe isiduli sakhona ufuna ukusithatha uyenze indayelo ngaso, uyasicela, uyahamba uyasicela, usiphaphathele isiduli ukuthi ngiqela ukusebenzisa indayelo yalesiduli. Cala uyabathumela abantu. Ngiyabona the way, yazi inyanga zamanje inyanga ze-fashion zama-shortcut, niyathanda nje ukwenza ama-shortcut, into esheshayo. Uyahamba nje wena uyihlane, nasi isiduli si-right, asisebenzeni. You don't do that. Isiduli siyacelwa kwasemandulo, uyasicela isiduli ubuyele ngakusasa khani uyophefoma i-ritual. Ngiyazi usenjwayele ukuthi vele uye lapha ukuthi futhi sistaboni, asifuni ukukhuzeka, asifuni ukumamela, asifuni ukufundiswa, siyanyatsana, siyenzana yonke lento. And silokhu siyaqhubeka senza into ezirong, siyaqhubeka senza into ezirong. Omunye wethu makathunywe ithonga avolontera ukuthi ufuna ukufundisa, siyambuka ukuthi uwubani, unani, ucabanga ukuthi uwubani. Kanti kumnandi ukufunda bogogo. Isintu sa-abhandwa isikhathi eside, and sathi mase sicala sesuku-awakening sibaningi, kwathiwa ukuthi umsebenzi usuyaduma. Kwasemandulo before uyosetshenziswa esidulini, bowuya kuleso siduli uyosikhunga usicele, kusasa khona khani uhambe uyosebenzisa. Uyofika usebenza umuntu lapha, wazi nokuthi kwenziweni lapha, kunabobani lapha, namadlozi wakuba awana permission yokusebenzisa leso siduli. Expect ukuthi umuntu wabantu izinto zakhe zemlungela. Nayibona into enjalo. Isiduli siyacelwa, and ehlane, iduli zasehlane bogogo siyangiqela, siyangicela angeke uyolahla isiduli sasehlane. Isiduli sasehlane isiduli sokulanda amandla, isiduli sendayelo, isiduli sokuqela okuhle. Hlala yonke imimoya ehlane kufana nasolwandle. Mawufuna ukuyosebenza umuntu ummixa esidulini sasesigangeni, umlahla esigangeni, hayi ehlane, ngoba mawumixa kulesiduli sasehlane sohogela yonke labo tikoloshi, zonke lezi zinto ezigcwele ngale, imimoya yonke igcwele ngale, ushuku kulo muntu. Ngapha nesicelo nokusicela ngapho vele uyosebenzisa. Siyingozi isiduli sasehlane. Isiduli sasehlane yisiduli sokuyokhuleka uphahle. Futhi leso futhi asicelwa nokucelwa, ngoba mawuyehlane usuke sowushilo ukuthi ngehlane abadala bakuthumele ukuthi uzothola into eso ufike uguqe kuyo ukhuleke. Akusiso kusebenzisa isiduli sasehlane esokuqela. Kodwa isiduli sasesigangeni kula uhamba uyosikhunga kuqala, uyoqela ukuthi abakini babe sebekhona kusasa. Uye ntambama so that ungazongena abanye abantu, at least most likely uye ntambama ngabo 4-5 usicela usiphahlele uhambe uye ekhaya, bese the next day ekuseni soyahamba uyosetshenziswa kuleso siduli, bathola abakulindile ekhaya. Kodwa ma uyehlane kulesa sehlane, isiduli esingcwele esokulanda amandla, kula sithatha khona amandla wethu. Iduli ayifani bogogo, iduli ayifani. Bengifuna ukukhuluma ngale nto ngoba akekho umuntu ekwayikhuluma indaba yesiduli. And isiduli ma wenza indayelo yaso, uyoqela ukusebenzisa indayelo yaso, uya kule yasesigangeni. Iduli zokulapha umuntu ezasesigangeni, nakhona uqala uhambe uzi-identify zibo 4-5 ezingakasetshenzwa, uziphahlele, uqele ukuthi bogogo kule iduli lezi engimcela kuzona, ngiyacela ukuthi ningikhombise kusasa ukuthi ngize kusiphi, and kula ngizoyenza this and that ritual. So wenzela ukuthi makube uyafika ekuseni uthola umuntu oyi-1 sekasisebenzisile isiduli, ngoba phela khona ukuthi uhambe uyocela isiduli bese ukuthi mawusubuyela
uthole sesisetshenzisiwe this as a 2 or 3 yey'dulu ozicelile wazikhomba ukuthi phakathi kwaley'dulu lezi ngicela ukusebenzisa sinye kusasa ngiyabuya ngoba phela sonke sesithwasile sinyinyanga abantu bayalashwa. The next day mawusufika lapha especially mawufuna ukuthatha inhlabathi yesiduli uyayicela gogo, uyayicela mawuceda uyigubhe uzofike le kuma-roots wayo uyikhe futhi angazi why ngitshela. But anyway, it's nice to share. It's nice to share. Uyikhe from the roots mawufuna ukuyenza indayelo. Uyikha from the roots isiduli mawufuna ukusenza indayelo. Bengisesidulini it's my birthday bengithi nginthipe ngoba ukuvela uqhoma uthi happy birthday to me kungekho into oyikhulumayo akusi-right sabantwana bomoya so kumele sincedane sikhulisane. Bengikhuluma ngesiduli gogo kubalulekile ukusetshenziswa esidulini but naso sibalulekile ukuthi usihlambulule isiduli because mawuvela uya esidulini ungasicelile nabantu bakini bangekho kuso uzohamba kanti lapha bokuyolahlwa iy'poki bokuyolahlwa imidliwa wena ufike uthatha lezi zinto zonke eshiwe lapha sizinamathela wena. So lento engiyikhulumayo asijoki asidlali. Abantu abaningi bayasho ukuthi gogo kunini ngisetshenzwa futhi ngathi mangigcina kuleyo melapho indabuko okugcina impilo yami yasaphazeka kakhulu. It's because mawuya kulezo y'duli lezo makuba umuntu kulahla esidulini awusicelanga wasihlambulula kuqala and kuhle futhi nokusihlambulula noma baqela abantu bakini ukuthi bogogo ngicela ngithole ngilindile kusasa uphatha indayelo emhlophe isiwasho esimhlophe before usebenzisa leso siduli leso uyasihlambulula ukususa ukuqhelisa yonke le mimoya emibi engabe ishiyekile lapho kuleso siduli bese mawuceda ke khani ungaqala usebenzise isiduli. Khanya leli sedi bana babo malume Camagu makhosi amakhulu ngizomala namhlanje ngisese-birthday this is my birthday week but ngiyathanda ukungena ngifundise ngoba kusidala ngiku-TikTok account. I think this is my 3rd or 4th week ngivule i-TikTok account. Dala nje abantu baloku bathi hayi gogo ngena kwi-TikTok account at least abantu bakhona ukukwazi ngoba bengingale ku-YouTube kuphela. So ngiyabona shame ukuthi i-interest ikhona bakithi siyabonga. Sizaqhubeka siwenze umsebenzi kaJehova siwenze umsebenzi wedlozi. Khanya leli sedi gogo. Happy birthday to me makhosi. Camagu. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Camagu bantwana basekhaya.